papakapsot sa... Ay, sa bali mga nyo papakapsot. At gaya microphone ko. Ayan, ay bang pangal daw tayo amin karuba. Apo mabisi na kong balong. Inya daw yung tumot daw ito mixer kanya ngay tata. Haan, may gumogaw at. Anyway, it's the 26th day of August. Kaya syempre, makadwayo man apo iti 4 kaduwaw, iti unag, iti lasod, iti talong oras nga napnapnuan, iti sunatan ni Ayat kan biag, iti lang apo kasamitan nga radio, the entire Cagayan Valley. In fact, kutunan na napo iti radyo tayo. So sweet. And syempre, may pagayam yung Manong Jun Seriada, together with John Mark Pastor. kata kami iti 4 kaduwaw, kat apo kablawang kawan balong ti advance happy birthday. Oy. Kasi di ka na 29. 29 ti birthday mo kat anya mo ti request mo. I mean, a wish. Any wish? Birthday wish? Something like that? Siyempre, na karadkat lata tayo pamagbagi. Tano, Dakal na tatabok si mo kasi madi. Tano, makakantalat ta. when siyempre ti Yan siyempre, naragsak lata. Iti panagbiag. aro nagbaling nga responsibilidad tangaminen iti kuman kansyonen ako ado ti tanggap ta iso nga Tatno, ado pa'y maparagsak ta. Ayan. Di maray-rayaw. ayan kat kadagiti 105 nga manarimaan nga agbuy-buya kada kami tatati Facebook live agi amang kami apo kata kayo ket sabi ko mata i-share yo tapno mas ado pa iti pagayam tayo nga maka buya kada tayo ayan kat adit kadagiti kapamilya mi apo dita Villa Carmen. Not to mention their names, ta kanayon nga i-mention and of course ito San Sebastian and Villa Beltran ako nang bang pangal tayo. Amen. Asikamat. Siyempre, di bala Villa Carmen. Okay, wana. Di balay mi. Amen dan. Aha. Jajeranyag. Kata adati naputar mi apo nga sunata nga panglaban mi kini Mildred kini Auntie Sofing. Siyempre dati lakay ni Auntie Sofing ni Uncle Berteng nga hami nga kantain ti live. Ipanggag mi kada kayo ka aroba ket Sample na. yan, nasapay lang kung magustuhanan nyo. Nagpintas si Taray, apo, iti linabag, iti sarsarita na dayto, ita maipanggap iti may nga ama, nga insalda na iti amin keng kuana, tapno lang maitad na, iti Napintas ng masakbayan para katagiti anak na. Din kanyang karuba, iti sunata na polwan, Uncle Berting. Nagugot iti kamutin mangisaang sa agiwayway ihungwangen nagagat niyang kabarting nataripato iti dingwan pagulidan naskan atuladan awan kanyan at banog inaldolata asumalog uray makasinit pa'y iti pudot nakaradkadlat uray adas sa gubanit na at pastunwang tipan na kainanana kasta niyang kabarting sa lasumangpat no ti malaman tati kayat na mga ipanagyagen nalpas tiraraepan agbirok mantik panggadanan alatiro ta dandanin panagaapiten mapaitan na iday taabagam nalpay idi na amuam iti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa'y umisam na pampakit di nakiinuan ngem kunana sumulitak nung next cracking sumaro no panagtatalon raat ken sikakit ngem maton doble pa'y presyo natanti abono awang pa'y ketik tanong regasyon de gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldang taltalon di nan sa masakan tadim makelen iti pamilyan tatay baro nang agbasbasak at nang asawa nagragsak ti pakasar na balse ito'y balse dita ngem nalakunan tay may sanga ektarya anyang arod kasta ni Uncle Berting sa lasumangpat no ti malaman anya narigat di matlaro mang ayen adan apuko ni Uncle Berting isupayan agpagpagatasan alatiro madlaw along makayen may sa amalam nakita ni Uncle
nakatugaw, agkap-kape nakamuleng-leng. Awanan iti matalon, inaaming analakon, awang peket kengkuan at mong taripaton. Parbangon agriin, napanagugot, iti kamutin, idi sumangpat si malibukag mi Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada, anapan bimisita. Dakka nagpaliwan, dagiti anak na, iti kinagaget, inmaladaken kuwana. At ang inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting, anya nga ta obrana. Anya nga ta, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, pindaen at anak na apasyaran. Narako ng ti dagdagana, tapi nagpaadal na, ngem itan mansyonan ti balay na. Si Kangay Karuba, amungkat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramiden nati amin, kadatay nga anak na, agsubalitay kumamit kengkwana. Agsubalitay kumamit kengkwana. Okay, that's it. A song called Uncle Berting. Yes, apo nga nagpintas iti moral lesson na talaga mga iti tamdamo kompleto pa mo ti dagdaga nga nataltalunan but lately talaga nga nalakonan para ti panagadal dagiti anak na amok nga ado ti kasta apo ditoy ayan tayo nga tapno laeng mapalepas da dagiti anak da isugal da nga talaga tagadi sanikwa nga adakang kwada. Ayan, and kamodyanan na amudamat apo ti nagbayad dagiti anak na ta inikandamat na napintas nga biyag oray no awon taltalon nga kunana di jay sunatan ay kat adamot nanti Inhenyero. mansion na. Ay, gano'n. And of course, siyempre, pride. Siyempre, gapo kadagi yan nak na nakaadal ta dimensional. And of course, iti ragsak mo tanti naganak ay kaya makapaturpos na dagit na. Kasla kanya, di ba? Wala. Nakita mo, kasul kinaragsak dahil di nagawan, nga tatay mo, hindi nag-graduate ka. Apo ti isam na talaga mga banking. Nakagraduar mo lang, anak ko, nagijay, iti, kaya may ikan, iti talmag, kaaroba di nga sunata, Uncle Berting. Han lang nga puro negatibo ti makan kansyon, adamo dagitay positive. Ayan ka, tangarod, good afternoon magkiday ka, nakak nga guest kung matatangam apa yung adiji kanong Bugalyo Norte ni binibining Odessa Seriales David Pasyon binibini ko naman Aginang. And of course yan, good afternoon kada kita together with your loving husband Jojo kung kada kita matan barkadam ditan. And if you have time umay kalata dito kaya ka nga mga gan nga kumansyon iti live. Sige, kumablao pa lang. Kumablautan. Ay, bumasa ko naman. Ay, huwag kaya. Kuna ni Donald Bakuli watching from Alberta. Kamusta kada ito'y paborit ni? Nabukawan. Nagadun. Apo tinamiss me actually. Wow, sa wakas nakapanood din ako ng live. Napartak ko mato. Jay Bukal Manong Jun. Thanks from Dagona Paklivare. Ayan. Hi po, watching from Qatar from Jovelyn Mangulad. Hello, watching from Parañaque City. Kablawan nyo man sir, amin nga taga San Antonio, Jones Isabela. O yun, baga may amin taga San Antonio, Jones Isabela. And of course, kuna naman ako, Regina Seriales de la Cruz, touching ka na ti story ni Uncle Berting. At talaga napintas ti istorya na ta. Ure siya medyo nakodot, repuso, kaya arami, so, dapat panahon tayo tapno subalit kada kita nga kinaimbag ni Uncle Berting. Wan, nagagat talaga na itaka kumpare nga ni Berting. Di na kala tinultulad, ay di mala tinultulad ngamin Uncle Berting mo, di ako mamati inhenyerom tata. Aya. Tanto laki di mo ngamin inom tikin kinom.
Anapay dagit apo nagatupang kablaaw. Good afternoon Kuya June One. ken MJ. MJ sino ti MJ nga tang JM ata. Kumap kablaaw na aman tinay banggal daw amin nga gidingeg kanyayo madama. Ken dagitoy mat kadwa ditoy parlor akas kini Mama Reggie ni Jelay ni Rika kini Maxi. Request ko man ajay Bukal. bukol medyo hangamin nga nasaya at apo tilili na iti lyrics na iso nga hangin mabaling nga patay. Kore matagitid do mga kanta. Yeah, pero direct ngamin na dyan nga impagana Ay, DJ organ. Iso nga hangin tayo mabalin ito ibag DJ Facebook ta mabalin mo i-strict. Hi, good afternoon sa inyo. Thank God. It's Sunday noon again. At tuyan, dililiwa. Jai Gold Digger man JM. Naalam ti panagbigkas mo dahita nga kanta na makaikat stress no kan kanta am dahita. Akat katawa ak. Salamat from 2443 naman imbagano si Asino kinata. May sapay nga kanyak. Good afternoon. 4DK2 ko na. It's me again, Rose V. Great ko man asawa ko Rodel Reyes and ni anak ko nga ni Rodea Faye and Rodney Desmond. Kasamot ken Auntie Joy ken Auntie Vicky ken manang ko nga Rosalina Ventura. Text paki-play man tay maulawak Mildred. Isu ti winner tayo last week for the name the tune. Ayan, Ay na-load mo garod. Wala i-load ko nalipatan tang garod gad. Ay laka. Nilaglagip ko tayo bigata. Agloko-loko mo ti Gcash. Mumutan. Pati dyan making bagay loko-loko. Sigo daw nga nalokong balong. Okay, dagi tayo online. Kita man and good afternoon to manang Eileen Flora of Canada, of course. Boy. Thank you so much for being our family, FDD family member. Ayan. Kan kita sa amin na pong member si Idiken ita, titi grupo mi apo nga agitay nagkakauna nga gagayem ti for decade do. Da nag-text dito ini. Ano Kanta kayo tagdigusak. Sino ta? Kuan na ni Tito Balong. Nogdigos ka sabon garod Tito natano ka. Ay sige kanta man isuna iti sabon. Of course this is originally done by our friend nga napami binisita sa Jela Union ni SPO2 PO2. PO2 api sa bali ti SPO2 Senior Police Officer Rajay. no PO2 lang Police Officer. Na kasi- nga to ti SPO. akapi nga rin kanyang ki-auto lang kanya Oto. ngarot para katagiti agdigos akas kini Uncle Valentino Rodriguez. ayan retired colonel Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agdigusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay kong nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kagangganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak iduron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusiken pusung sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudong nagganas tiagdigos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon ka ay ayo ka. Apo laki di mo ti panang kansyon ni ading Robert ito yan makita mo sa gar-ngar yet iso nga talaga nga apo talaga nga nagmayat kadkadawa. Good afternoon. Nagadudating online. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agdigusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin agpagpagalisak
Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agay ayang sabon na kaganganas. Ganasek unay ti ag sabon, amin nga abot ko kenlik kaon. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusig ken pusong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto idumudong. Nagganas, tiagdigos, agay ayang iti sabon, aglaluno iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiagdigos, no tay sabon iigus-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglaluno peke-pekel, kadagiti mas masel. Agket ka nga kasla agsugel, ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Okay, happy Sunday to kayo, June. Ken ading Jan Marga, kablaawa man ti panagkasangay di anak ko di Kalman. Belated happy birthday anak Paul Justin Fernandez. Pa-request man dati maulawak Mildred. Tuy karubayo June Fernandez ti paniked ang ngadanan. Thanks mo and more power. More power. More power. Apo, sasangpo naman. Oh. Hello po from Cecilia Gagarin. Dulay ng ni Nakapoy ka na talaga bumasok. Taiwan up. Jack makaputot. Kung ano tinagan na niyo. Taiwan na po. Jayman di ka maila. Manong June from Jack. Okay, nabangal daw kada kiti amin na dudumgay. Itinalata ka programa yung Sir June and John Mark. Ang ronaan nakablawa da kiti amin nakaarupak dito Villa Florentino Jadin Nueva Vizcaya. Request ka mo dati Congresswoman Catherine Agiaman Ray Verdadero. Kung naman Evangeline Ramelo watching from Baguio City with love. Hello, watching from Qatar. Please play the song Maulawak Mildred. Thank you very much. God bless and more power from Jeneline Semanero. Imbaga wala mi mga boss. Request ko man dati Ilocano version iti perfect. Salamat. It's me, Mr. Heart. Kunan naman. Apo, din na baila iba. Gano sino-sino. Isuuna. Mr. Heart pala. Okay, na imbagal tayo, Sir Jun. Kinading JM kablaawang kami dito Villa Marcos. Nang rarunod tayo. Ako nga ni, JM nga akin idol kanyayo. Apo, unay aragsak na no makikita na kayo. No, RJ Puesto, request man alas 3 bangon. Ken Ilocano ti willingly thanks. It's me, Lucky Cory. Ay, ating Lucky Cory. Basta nakita ni Kuya Derek nga buybuya. Derek, Dr. Derek Vizca. Yes. Okay, good afternoon kayong kabalong. No, nyaman, tayo mo ito, taagam kampanya ka man. Ayan. Kaya most requested song manan apo dati maulawak Mildred iso nga ikaman manan ti hustisya ng balong dati nga sonata ipaay tayo kadagiti iso aminan apo nga newly reband tibok na apo naging specific pa ya. Okay, that's it. Kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katampi na ugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplaposanan. Tidakesnahan nga nila kay mo, tin kay sagsaganaan. Aanmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sangulikod pa ekstensyonam.
Angem ko maisardeng mo kuman, talakay mo alipliputam, taisutin ang aklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sawan, maulawak sa Mildred, Jackmeten mataros ang tigtignay mo analimed, Mildred. Kunakno tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg, at talaga rod ken kandi kapayla amarmarnek. Good afternoon ating kukan balong JM pakikablaaw man ti kabsat ko ni Lorna Flora iti maikasin 50 pa nagkasangayon na itatangal daw Agosto 26 advance kablaaw ko makeng kabalong Jan Mark iti umadani na pa nagkasangay mo. Thank you and God bless. Ay kasi sis manang Eileen. Thank you Auntie Ellen. Uh-huh. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred, Jackmeten mataros ang tigtignay mo analimed, Mildred. Kunakno tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg, at talaga rod ken kandi kapayla amarmarnek. Si kantay kabaknangan tila adat pagpalpala ilangam, 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbian, kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko at dapay oras mo, at anangin day tabyag mo, Mamaliw ka. maan anuno nang isit kudil mo, when no narasay takid kiday mo, tinapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo, papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Kata mga dakas ti ko nami iti aga papudaw basta para kinilakay mo hangas lagi ko na natin ti kontang agpapapudaw isuna ngem hanga para kinilakay na. Okay, yan ay bagang malam yung manong June aling bay kablao ko man dagiti bata ni boss mi nga Joel and ni Sedes ang suda tukak adito mo DJ kagol ko Pogi, Piyek, Kanor. Ag-request naman manong Timo Walawa Mildred. Ay, Manong. eksakto, Nag-request wala pa ni Arnold. Okay, thank you so much for tuning in. Kadigitay so amin na pong adita public market iti Ramon. Isabela. Ay ka, anapay ko na nata. One. Good morning, ating watching from Bahrain, from Lay Villamar. Aha. Viewing here in District Heights, Maryland, USA. Wow, From good Evelyn Ruiz. afternoon. Oh my God. You should speak in English when you are reading Oh yeah. messages from the US. Okay, watching from New York. Yeah, New Cu- York. New York, Cubao. Yeah. New York Cubao. Yeah. Oh my God. Kung ano na watching from New York, Cubao. From Jeff Pago. Kasi nakita doon mga karoba tayo, talaga mga agibagada mo imported nga lugar uri Wana, tataga lang magayam. nagbakalan ra mo ni Isabela. Okay. Hi Uncle John and Manong JM pakikablaawan na kami man nga madamang agtuntuno ti tarong kan lamas kabayatan ti panagdingin ti programa yo. Pa-request man tayo si Seaweed. God bless from Isko. Ryan Cristina ng the phone. Quirino. Okay, good afternoon si Seaweed. Kung naman ni Kuya J. Lord Lulukisen, Yes. ag-request kami man uncle ti kantang Antisoping from KRC Marketing ken Kablaawan Media boss mi nga gwapo nga ni Sir Chris. Wow. Oy. Sigurado nga gwapo dahil Uncle. Ken ko naman ni John ano nato yung pilyedo nato Ramelv ko na naman. Pa-shoutout man dito'y Pa-shoutout man dito'y Bakara, Ilocos Norte, sir! Wow, Na. talaga. Mga in-shout mga talaga. Okay, naibagal daw. Ating June, greet ko man amin nga taga Villa Beltran. Isagot mo man tay tagay. It's me, Manang Rossi. Ayan, isumanan ti request na din namin Tagay, sa Manay. baka numabarta. Manan, dagata, arabayan yon. Anyway, as requested apo, nagatuti makita nga kaya nakano mga kanti sunatan ng Pauluan. Amtisufing, isong artiso, makakansyon na nga ta, kagpaparawa mo. Iti sa ron nga pinagkangkantaan ta. Anyway, sige, padasan tang kansyon dito nga, si kanto timang catch no, medyo maibusan ti boses ko. Arod, para kadigiti Mama Isra, sa ni mother mo, balong, ni... Nanay Lourdes. Yes, kaya digiti mo, Sir Anthony, kini ko di jay Villa Carmen.
Kini Auntie An-An. Auntie An-An. Of course, kini kaanak kag Odessa and Jurgen. Ken kasakit sa amin apong mga isurusuro nga madamang agdidingay katata para kada kayo apo dating nga sunata mi Auntie Sofing. Ay Auntie Suping agaapan dagiti ubing at ang tuman nagipulong tunpan nagaawiden sada kantuman salangaden dagiti naganaken piman kapayen si kantuman tidakesen. Ay Auntie Suping rabiin si mumulagat kapaylaeng lesson plan test papers ken quizzes ti sang-sangwem sakadan tu pay apaen kunadan tu a favoritism pati ni principal ayunan at naganaken. Ay Auntie Suping unay adungdungong ti ubing tay awan balon na pagpasarem no daagibit kit ay aywem intun isudat ti makelen Katrina kanto pay manen isalda munta ATM Auntie Suping. Ay Auntie Suping mas masetas man tiing kaubraen dayta arubayam nagranyag ay apalak paikit din no pa nagseserek pagkatem si papasok abunagem samtula iwawid no nagtengen bakasyonen awa nga talaga. Ay Auntie Suping di kan samet makasagay sayen kasla kala nakapsot paparaw asumanao ala emonte native amanok pang-agas mo tapan banog pambaramton amang ipasaday to'y barok. Ay Auntie Suping unay adungdungong ti ubing tay awan balon na pagpasarem no daagibit ket ay aywem intun isudat ni makelen Katrina kanto pay manen isalda munta ATM Auntie Suping. Ay Auntie Suping unay adungdungong ti ubing tay awan balon na pagpasarem no daagibit ket ay aywem intun isudat ni makelen Katrina kanto pay manen isalda munta ATM Auntie Suping. Ay Auntie Suping mas masetas man tiing kaubraen dayta arubayam nagranyag ay apalak paikit din no pa nagseserek pagkatem si papasok abunagem samtula iyawit no nagtengen bakasyonen samtula iyawit no nagtengen bakasyonen. And of course, happy birthday kang kamanang Elisa Yadaw Cabal Ayaw of nga yan. Hilo, Hawaii. Ayan, akit stay healthy. Ayan, Oo. and of course, stay beautiful and Of sweet, course. manang. And of course, apo kakutaan ani ni Manong Daniel. Aw mo nakita nga gift na king ka. Oraya ma. Just kidding, di nakita lang i-post na kita gift ti anak na it's a digital watch. Ayan. Ay, Ayan. Anyway, from us, Manang Elisa, and of course, the family ni Kapsat Kathy, and the rest, the Surge, and everybody in Hilo, we would like to wish you a happy and blessed birthday. Pa-shoutout sa mga gwapo Kuya June and JM. Request ko man dyan kanta nga surat. Kaya naman, from Ellen Fontanilla. Surat. Wan, surat ko naman ni Jessie nagsagaray. Sakto launay at atakarkan kadok iti boarding tamada mga digdigos ni Insyong. Adi sa buntat tayo to eh. Okay.
And doon ay iti mensahe. Kablao, yeah. Yes. And of course, good afternoon kini manang Trinidad Cariaga. Iti Luna. Luna Quirino, Quirino Isabela. Isabela. She's watching right now. And I wanam dagita empleyadom dita LGU Quirino. Wow. Mm. Hello, Karuba, watching from Iowa, USA. Good Sunday from Auntie Maria Peters. Oy, Wow. Kanta am to dayta ka no. Iti Juan, perfect. thank you so Ito, no. much. In advance, happy wedding anniversary kada kayo kini Kuyang from 4 Decade Davao. Ayan, hello Kuya June, patiim ko nga si Arsenio Veronica, Marivic Kuya, pa-request man day, alas 3, iti parbangon. Kuya from Miss de la Cruz, taga Patul, Santiago, Zray, Isabela, Philippines. Philippines. Ah. Apay anya nga sa buntinagan na dayta ko na naman. Di kantatatay. Kung atang nagtuman. Atay nagalis ako ang brand na po. Magandang tanghali po, Idol. Binabati ko po lahat dito sa bahay. Mga artak. Ay, na. Lagi po kaming nakikinig sa inyo at yung asawa ko na si Makmak. Babati rin po na nagluluto siya now ng tinapa. Salamat din sa kapabisi mo tinapa. Ana. Buwang garaw. Salamat din po sa mga Ilocano songs ninyo. Kabisado ko na rin yung Kailiw Kantula. Salamat po. Gemma ng Banawag Sur Quirino. Request nga po ng Kailiw Kantula. Oo. Kung naman ni Auntie Mary Jane Padillo de la Cruz. Binibining Pilipinas candidate number 4. Data. Hello, Karuba. Manong para mantay si Siwit. Thanks. Ano naman? May kadwa nga darasin nga na request. So, Tisisiwit, pwede so nga iso ti patukartan kasta po ti medyo aramidin me no mamindwa mamilo nga ma-requestan iso ti sumarunong nga kansyon ni Ngarot kada Sisiwit. kiti nakisala iti jay Arwas sa Nueva Vizcaya nga taga Villa Beltran para kada kayo madating nga sonata. It's a native song from Kalinga. Kalinga. Mabisin ako, Mildred. Siya mabising ako. Anyway, it's 18 minutes before the hour of 1. Nandanita nga mga tao. Awat tun dinukmaat pun ka ay ayama intaru taang maa sisiwit una ata no kadno gamanyo to kayan na imayo Bisina ko lang ilagay na. iso nga amaan nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, Dramatic man balon. nulumawaan, borboron ko. Naragsak ka ang kanta. Sumurag loob gumanyo tasa ko di ng paamo. Sa pages lang. Sabali nga talaga na mabisintang ang duwa balon. Kumaro. Tiki na pala. Ah. Sa alam magkikita. Nagmayat pa nagsala dito nga talaga. Imoy ko binisita, igaw di sokbot na. Nangitlog si duwa, maang-amaan siya. Lupi uniyo maam-amo, mampakada kayo. Tapno maagoman nyo sa tuon sisiwit ko.
Sisiwit ko, o sisiwit ko, lumawa ang borborong ko. Sumurag loob ko man yun, tasa ko, di ng paa mo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, lumawa ang borboron ko. Sumurag noog ko man yun, tasa ko, di ng paa mo. Hala siguro nga sang sa the text message ito yun as in talaga nga nakatado. Apo, Diyos ko pasanot nga tanga Garaud. basahan namin. Dagito yun of course, dito yung Facebook. Nakatado la unay. Ayan, dispensarin nyo Ito karo pa ba? PM dito eh. Juan, no hami mabasa amin dagito yung message. Anyway, agtultuloy ako ti 4 day kaduwaw. Agad din namin gumo dahil ito inuhanda kayo mabasa itata. Okay, next week to manan. Okay, kata ko na ito'y plus 1.5 sa iso nga international text mo dito yan. Kuno ito'y Uncle si Jerwin Alvierto, anak ni Diosdado Marin Alviar. Pagrit ako, iso the uncle, pati na rin Jacob Satko na si Jeffrey Bossing ko. Ayan, thank you, Uncle. Ken Jayman, Ilocano version ti Despacito, Uncle. Ti-request ko nga kanta. Thank you, Uncle. Nag-PM ka niya kata mo lang. Hang kayo reply dito number ko, Uncle. Tandangin, ti Charles ito. Ikunan na. One. Ay, Nag-chat mo lang niya kata ko. Deng request nak request nak pagrit ako sila nanay, parents ko Marina, Diosdado Albiar. Agramon kinadi kong buseng. Ganun naman. Barangay Purok 6, Villa Carmen, Ramon Isabela from Jerwin Albiar. Iti Calgary, Canada. Ayan, apo. Song, magsinabali ti kanta ka. Ana? Ano di kanya? Atay Despacito. Ate mo, Jay, laglagi pa mo ako nagkurangak. Wala naman. Hi, kuya, pwede mag-request iti parbangon na ito'y sirop kawayan ko naman ni Marida Rose Dugilan. Kung naman ang tininang Tamani, Gemma Tamani. Hello, ading Gemma Advance. Happy birthday. Oy, thank you. Ading pa-shoutout man ti pamilyak nila kay ko Bong, anak ko Benedict, ken Nina Eliza, ni nanay ko Clemencia, ni katugangak Emerita. Kastamat. Dua nga lovebird, Jennifer ken pareng Roland. Hello there. Hehe. Para sa mandeng jay kanta nga maulaw. Mildred, nalpas na tayan. Ti maulawak. Sobrang Kaya nadapay may isa. Ito ni Jenny Cardomingo. Iti Kirino mo lang, Isabela. Kuya Pabate, I'm watching your live. Kuya, pa-shoutout naman kami. Papa Crowell Labungen. Dita, Labungen? Labuguen. Dita, San Agustin Isabela. Katmet kini Baby Aldrin from Ani, Tangonan, Labuguen from Kuwait. Salamat manong. Ayan, di kayo kami nag-shortcut apo. Di kami kakaasing agbas-basa. Isopay. Straight apo, diretso lang takasada. Wrong spelling, wrong. Kasi kumapo. Okay, nabanggalta tayo, sir. Dito stasyon nyo, kablaaw man. Dagiti kakabsat ko, dito di Kamay Jones. Isabella, nang nangron natin anak ko nga ni Darren. Belingon, agsingsing pagka anak ko. Sabi ko mata, natalgad kayo amin dita. Request ko man di kanta nga, I don't want to talk about it. Ilocano version. Kanta ni John Mark, siyempre. Kanta, Jack to Agding again. Kung ano ba yung kantaan ba dito? Joke lang, sir. Sana ko nakablaaw. Nagabukin ni Jovic Kalingayan of Rizal, Santiago City. Thank you. Ayan, nangarod. Dumuunay ti request. Dita mamuno niya ti kantaan. Huwag garaud. Kita ka tita most request. Oy, may message din. Auntie Lisa dito. Hello, FED from Hello. From Elisa Cabao. Aji lang Happy birthday again. Aji lang mo. Hanang ibang celebrate mo ti birthday na dito. Ay, matimot. We have to celebrate, syempre. Asidig mo ti birthday mo.
One. Actually, iti lunch ito Sweet Radio kasagot mo, di ba? Wow. Ayan, hakat iti oras ka aro basta nga pulong minutos lang yanan, kasagbayan ti alauna ti malam. One. Kat matama kayo latapong nga dumdum nga. Iti programa na po alwan, adda kami manan dito ilang 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsam. Napo, dinerecho naman nga ron. Kadag iti padam nga umpay ti asawa na. Iti sumarunong nga kansyon na iti sunatang na paruan. Krib Anara. Tatagiti lubakayan. Madandana gana taawan pa'y asawak. Kasanaw. Lalakaya naka. Ngem awan pa'y nasaraka. Ay napili at ngamin iriyak kabanwara na sexy met ngamin di inagsinasara napausa nakon Nga anya. nga adda baby nan Ayan. nakaaramid nakon Iti krib abulo ayan nasakit. gimatang at paikit din iti munmunyeka Sa mo tudok-tudokan. ta isumet itang iti liwliwakon ngem anyapay itan ti mama ay na nalakayan at beten na nagasawa kareng-karek ti agmalem ken agsapa uray nugubat pay matukol tay arado ko No, adat-radam na. Advance happy birthday JM from Ma'am Judith Soriano. Thank you so much. Yes, and of course, thank you so much for always listening. Handa nga agap absenda kita. Ngem aniya pay itan ti mama ay nan nalakayan at metlen nga nagasawa di pay lagluwa nusumken sagpaminsan di pay tumarao daytay manok na ngem aniya pay itan ti mama ay nan nalakayan at meten nga nagasawa karentarek ti agmalem ken agsapa uray lugubat pay Matukol tay arado ka. Ay apo ay. Have a blessed Sunday, kanyayo Kuya June, kan JM Kablaawa, Manti Family, Valdez de la Cruz, Castillo, and Damaso, Jaya, Nabakayan, Kataran, Cagayan, kan kasama ti Family, Alejo de Nueva Ira, Ilocos Norte. Request mo na tayo sikat baknang ko, mga idol. It's me, Tessa Alejo, watching from Toronto, Canada. Apo, talaga nga plus 143. And thank you so much, ti panagpipuyat yo, Apo. Mumi nga, ano niya oras dito, ikat isumati oras dito, Ayan, ang damat dito mo, tawagan na plus Asid na. international agor ka dispensary nga apo tami nga masumbatan data apo re lang bulbululan apo akita akpa iti international ta sutunan at plus 96. Okay, blessed Sunday manong ating June pakibati man karuba happy mot Team Ilocanos, iti PPK 2.0 ko it. Ken amin nga gayam ko. Thank you FDT family. It's me, Lynn Galiste. Kunan na. Ang kunin na awatan, dahil nga binasak. And the plus 85, Hong Kong dito ay. Good afternoon pare June. Kan ating JM. Request ko man dito yung Ulok Mildred from June Boy Ramos. Thank you karuba ko. Nagka nga Hong Kong dito ay.
Ay, Okay, nalpasan, karo ba Jun Boy? Okay, padasin mi nga ulitin. And of course, belated happy birthday king ka. I won, kaya. Ayan. From 4 Decade Hong Kong chapter, ayaran da ka una ay parang Jun Boy. Okay, sino pa dito balong? naimbang nga Domingo yo amin nga Gita Pilipinas kung ni Auntie Ida Clinton. Rabi 80 Sabado dito, Edmonds, Washington, USA. Yang bangal dayo ading yun kenjem. Ragsak at 3 oras manan timated yo kada kami nga followers yo. Anya kita na nga followers. Kapamilya ko na tayo, taka-aroba tayo. Ayan, nabangal daw mo, Deng, paki-shout mo out mo. Paki-shout out mo nga mga, bigla kami nga nagtagalog. Paki-shout out mo nga mga N-girls dito sa Hong Kong na may Zumba kami mamayang hapon, agyamanak. Ay, okay, agpakutong kayo lata po barbaring no matong paldag ng arapabiw. Nga agsubli, lagi na magbagayo yung balasan kayo. Nga konada, ha? And hello kuya and ating JM request ko man ito balasang ko ni Stephanie Kim Liktawa. Nakikinig siya ngayon si Irok Tipandiling kanong favorite niya. Thank you kuya ading and advance happy birthday ading JM. Why, thank you again. Ading Hasmin Rose Liktawa. Balwarte sa. Balwarte ya. Wan pasarema panjikirino amo ado ti pagchagi. Okay, keta apo agsubli nga rod iti tengen iti oras. Wan detan apo tinang kompleto iti first part iti programa tayo adda kami manen katagsubli kami kalpasan apo iti sumagmamuno nga palagi